sempilo Yes, Lord, we bless your name, we glorify your name, we magnify your name. Bazalwane ngicela ukuthi sikhulume ngekutingcumela kutingcumela at another level yekutingcumela. Awukuva ke nasi sakhuluma ukuthi lokutingcumela lokhu utingcumela lokunjani. Kodwa ke in essence kutingcumela ngiyatimisela kwekuthi noma ngaba yini lengavela ngidingcumele noma yini lengavela ngidingcumele nje ukuthi mine ngawukhonda uNkulunkulu. Amen. 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 KuDaniel sahluko 1 verse number 8. Daniel sahluko 1 verse number 8. Lithi live la uNkulunkulu lapho ngihamba lokunye ngifunza lokunye bese ngiyacela ukuthi ungifunzele as well. Noma nasengishito sengithule kakhulu. Okay, kodwa Daniela watimisela enhlitiyweni yakhe kuthi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nangaleli wayini lakhona. Kodwa Daniela watingcumela enhlitiyweni yakhe kuthi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye naleli wayini lakhona. Wacela imvumo ke njengaloko sibona wacela imvumo enduneni lenkulu kuthi yena angatingcolisi ngalendlela. Bazalwane kule ngcenye lena sithola indzaba yekuthi Daniela watingcumela yena. Siyabonga kakhulu baba Khoza. Watingcumela yena kwekuthi angeke atingcolise ngalokudla lokhu le babanika kona lapha ebukhosini. Daniela wabona ukuthi lokudla lokhu nalelo wayini lebabanika kona kudla loku nikelwe etithicweni. Wabese ke uyatingcumela ukuthi yena angeke aze akudle kudla lokutamngcolisa. Bazalwane ku 1 Corinthians 10 verse number 20. Ngicela fana umfundzele ke leli verse lelo. 1 Corinthians 10 verse number 20. Cha kodwa ngithi loko lokuhlatshelwe ngemahedeni ekuhlabela emadimoni. Cha kodwa ngithi loko lokuhlatshwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni akakuhlabeli uNkulunkulu. Angithanzi ukuthi nihlanganyele nemadimoni. So lapha Apostle Paul uthi letinto ethlatshelwe emadimoni uthi akathanzi ngokuthi bese kuba ne fellowship nekuhlanganyela nemadimoni. Lokho lokuhlatshelwe emadimoni akakuhlabeli uNkulunkulu. Emadimoni lokho lokuhlatshelwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni akakuhlabeli uNkulunkulu. Uthi ke angithanzi ukuthi nihlanganyele. I don't want you to have fellowship with demons. So lo mzalwane lapha Daniel ukhanza ukuthi letinto leti
lokudla lokhu kudla lokuhlatshelwe noma kudla lokudedicated lokunikelwe emadimonini. Bazalwane, angathi ukuthi ngabe ukuthi mhlambe kwaba sikhathi lesinganani kwekuthi ngoba labafana laba niyakhumbula bazalwane ukuthi bashiwo kakhulu la nguDaniela nalaba labanye labathathu labafana labanye labathathu boShadrach, Meshach and Abednego ngalamagama lebagcine bababita wona. Angathi kahle lokuthi lesikhathi kusukela ngesikhathi nakabona ngicabanga nje ungakhanza ukuthi mhlambe abakhona a few days la khona mhlambe wazama ukuthi akukhweshise adle nje lokunye. Kodwa ke wase uyathi ngumela uthi no mine angeke ngikudle kudla lokuhlatshelwe noma lokunikelwe kulabanye bonkulunkulu, false gods, angeke ngikudle. So nelive lenkosi ke liyasitshela ukuthi ke uthi ke Apostle Paul angeke akusikahle angifuni ukuthi nidle tinto leti kudla lokuhlatshelwe emadimoni. Yes, well bekukudla vele, but it was more than food. It was more than food. Ngoba phela siyatshela ukuthi vele bekuhlatshelwe emadimoni, bekunikelwe to false gods. Kusho ukuthi kahle ungaba ne-fellowship. Ungaba ne-fellowship, ungaba nekuhlanganyela emadimonini ngekudla. Ungaba ne-fellowship nekudla emadimoni ngekudla. Ngalinye ilanga ekhaya bomnakethu bayasibita. Basibita bathi asite ekhaya. Ngithi mne sisitokwendana ekhaya. Hayi ngokuthi bengingafuni bazalwane, ngive kahle. Hayi sibe ngingafuni. But nje bengifuna kwadi ukuthi sitokwendana ekhaya. Hayi bathi nje yathi sitobonga. Uyabona ukuthi phela kumnanzi ukuthi umndeni ubohla uhlangana, uyabona musi. Umnanzi umndeni ubohla uhlangana. So nasifika ekhaya sikhona ke ekhaya nanisekhaya ke, I mean it's not like nanifika ekhaya seniyongena endlini, uyabona ngingeni musi ngeno. So ekhaya kini whatever, you know, niyacoca kunjani njani nihleli phansi niyacoca and so on, kuyaphekwa konke lokho. Sengiva bathi asihambeni siye endlini kagogo. Ngiyabuta ukuthi endlini kagogo siyowendana. Ngoba yini le special ke nyalo. Lokuthi sonke sesiyongena endlini kagogo. Bathi hayi khona sifuna nje ukuthi sokhuluma siye endlini kagogo. Basuka baphumele ebaleni bani labathi mina ngogcina. Basuka baphumele ebaleni. Ngithi ke mina hayi ngiyaxolisa ngithi. Nemnakethu ke lomunye usinzisiwe. Uyaya le endlini kagogo angiyi mina. Nabaphuma sengifuna kuva lo sibe kwentekani. Uthi yena hey mina ethu ngente kahle lokuya. Ngente kahle lokuya ngoba kukhona lokuthithe bese bathi akunathe. Uthi ngente kahle lokuya ngoba nalabantwana buka bese ngiyasho ukuthi labantwana banganathi. Mina ngende imistake ukuthi ngingabatsheli labantwana sibangayi. So dinengitindo letendekako lamakhaya le ungakacapheli. Angisho ukuthi nangabe
sifike ekhaya siphiwa kudla sibobuta ukuthi lokudla lokho angisho lokho but mina ngabe sengiba nalombuto nje because I wasn't clear kahle sekwende njani ngoba sithe nje sidobonana sesiyabonana and so on nangabe ngifuna kuya lapha kule heart lena there is nothing special ngayo uyabona ngafike nje ngiye ngihlale ngiyabona but nje I sense lokuthi sekukhona into lengathi ithanza kuba special ungathi khanza ngesinye isikhathi usesimeni sekuthi uhlanganyele nemadimoni ungakacapheli and mina lokwala kwami angifuni nje khondiso madimoni angifuni and kusinqumo sami lokho angifuni nje khondiso madimoni uma ngabe nginesense ukuthi akusalungi kahle ngawukusho noma ngawahamba so lapha ke Daniela uyati ncumela he purposed enhlitweni yakhe uyati ncumela enhlitweni yakhe ukuthi akafuni ukuhlanganyela kunakudla naku kunakudla naku lokunjena ngithethe ngetigaba letintsathu lendzaba yakhe yalokuthi ncumela kokuthi uthatha sinqumo lesimile le singeke sinyakatiswe bazalwane siyati umuntu unentsando will umuntu uyati ncumela ukuthi mina ngifuna impilo yami bekanje lapha ke uthatha sinqumo lesimile Daniela sitawubona lokuthi vele kule ncwadi ya Daniela uyabona lokuthi indvodza lenjani le uyabona ukuthi ngumuntu lonjani Daniela akungabateki lokuthi ungumuntu lonjani kwesibili uthatha sinqumo purposefully unenjongo akadonseki nje ukuthi na uthanza udambekisa la uthanza kumbekisa khona kuthi nyalo so ungiloku unenjongo he's purposeful kwesithathu lesinqumo sakhe sithathwa nguye ngemabomu akhe kude lapha la siva khona futhi ngiyathi lo uthi akwendekanga lokuthi kuyabe kwahlalwa phasi ukuthi hey Daniela sicela sifana udecide kanje uthathe lesinqumo lesinje kude lo wancenga Daniela ukuthi Daniela thatha sinqumo wasuka kuye wathi mina ngiyakuncumela nje enhlitweni yami ngeke ngiyendeke na into nayi ngeke ngiyende lento lena ngiyakuncumela enhlitweni yami lelive leli lesiphila kulo linetinto talo letinengi letitsanza kusidonsela ukuthi sikhweshe entsandweni yaNkulunkulu linetinto tala uma sibuka live laNkulunkulu ku Timothy wesibili kunetinto lapho leti shiwoko ngoba uma sikhuluma ngekudla nasingathanza ukukhuluma nje kudla kancane besingathi kudla into yekuthi nasesidlile bese sithola emandle kwentandweni itsite angisho bazalwane ya nasi singadla sithola amandle kwentandweni itsite kusho ukuthi kudla kuyasinetisa le taste yako but emhlabeni dinengi tinto letinendlela ukuthi tisinetise angisho bazalwane ya kunetinto etinengi letisenetisako lekungasho ukuthi lipalishi silifaka la
lekungendeka kukudonse, to pull you away. Ngiyalithanda leli gama lesingisi leba lishoko lithi Daniel purposed in his heart not to defile himself with but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, with the portion of the king's food. But ke likubeka ngivangathi lo delicacies lapho ungamstretcha even further. Tinto nje letimnanzi. So dineng tinto letinako ukuthi tingema delicacies, tinto letikufuna kusiphambukisa ngama distractions. So kulo Timothy wesibili sahluko 3 ngicela fana usifundzele sona, usifundzele khona sis kusukela ku verse 1 to verse number 5. Khumbula nako emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima. Bantfu bayawutitsanza, batsanze imali, batigcabe, batigabatise, balulate uNkulunkulu ngenhlamba. Ngesike. Bantu bayawutitsanza. Ngicabanga ukuthi laba labenta kutitsanza kuyabe nedisa lokho. Beva ngathi, you know, there is an age to do this and therefore nangwenda ngiva ngathi ngiyenela. Batsanze imali. Batsanze imali. Lakha site inkinga yekuba nemali. No. Site kuhle futhi kuba nemali. Because dinengland lesifuna kutenda ngemali. But lalaba lokuyitsanza seyinkinga. Sayinkinga lokuyitsanza imali. So ngilenye into lena le bantu iyabadonsela, ibadonsele ibasuse kuNkulunkulu. Kulokunye longabona ngako yini longabona ukutsanza imali. Lokunye longabona ngako ngilokuthi okay sina nasesikoleni besivele siyidima imali yabona. But angicabanga ukuthi lento lena beyikahle into besiyenda se boarding school esikolweni nakuyonikelwa nangabe una 20 cents bese siyamjinja lo 20 cents kanzi mhlawumbe nangabe ude uyabona ngoba noma ngabe ikhonyane bekulula lokuthi sikhanze sithathe labo 20 cents nabo 50 cents sibanjinje so that sitofike uyakubona. Lokunye though ngokuthi kungendeka kulabo labasebenzako kuba ungakhanza ukuthi ucela iquotation. Kule quotation lena beyitaba nge100,000 ngiyabekisa. And then lo muntu lona soyacela ukuthi kude kuthi atothola atowina lelo order. Bese lona lotsanza imali so ufuna kufaka ingcenye yakhe. Kutsanza imali lokho. Dikhona ke yendobani labanye labatendako ngekuthi bathanza imali for as long as atothola le mali ende lento letside le nani nje bazalwane nani niyatatela ukuthi babohle siva ukuthi bantu bendani ngoba kulokunye ngeke umkhanze. So dineng letinto letendekako ngicela uqhubeke tsatsethu bathanza imali, batigcabe, batigabatise, balulate uNkulunkulu ngenhlamba. Bayobanga labangalaleli batali babo. Labangalaleli batali. Okay. Bangabongi, babete bungcwele. Babete luthando, bangathathelelani. Babete luthando, kungathetheleli. It's another thing le ngakudonsa ikhweshise kuNkulunkulu. Bangathetheleli babete luthando. Ngicela uqhubeke. Batinyoka bangatithibi babe nebulwane. Bangatithibi.
These are some of the things lo ngakhanza ukuthi kuyakudonsa away from kwenda inzando yaNkulunkulu. Babe nebulwane, batonze lokuhle. Bathengise ngalabanye bantfu, babe nemawala, bakhukhumukiswe kutatisa, bathanze kutijabulisa kunekuthi babe ngulabathanza uNkulunkulu. Bayoba nesimo sekumesaba uNkulunkulu, kodwa babe bawaphika emandla akho, labo ke ubakhweshele. Leti tinto letenda lokuthi tingakudonsa away from uNkulunkulu. Tingakudonsa tikhweshise ekukhondeni uNkulunkulu. So Daniela yena lesimbonako ukuthi wabona naku lo sekulambi kwakhe. Nakuwe ngende yabe khona kusembi kwakho. Lokungakwenda lokuthi ungabe usamkhonda uNkulunkulu kahle. Lokusembi kwakho. Lokwenda lokuthi ungamkhonda uNkulunkulu kahle. And therefore Daniela uthatha lesinqumo sekuthi mine ngawukhonda uNkulunkulu. Daniel watimisela enhlitweni yakhe. Lokutimisela kwa Daniela kukhonda uNkulunkulu, le determination lena nabengasho ngesilungu, le determination lena to commit ukuthi atinikele iyabonakala kule ncwadi ya Daniel. Iyabonakala. Iyabonakala kule ncwadi ya Daniel. To the extent yokuthi bazalwane ngesikhathi nakenda lesinqumo wenda lesinqumo Daniela sekuthi akafuni kusuka ekukhondeni uNkulunkulu usenda lesinqumo leso kulokunye akathi lokuthi lomphumela kutase kwendekani ngale decision yami ukuthi ngithi mine angifuni ukudla lokudla lokho. Well, lencwadi ya Daniela iyasitshela ukuthi uNkulunkulu wenda ukuthi lenduna lenkulu lena imthanze Daniel. But for sure abengathi lokuthi kutawendekani. Kodwa ngalokuthi yena wathi ncumela ngokuthi mina nginothi ngcolisa la. Wabese uthatha le step wathi uthatha lesinyathelo. But before I get ahead of myself, Daniela kusibonelo lesi sekuthi noma ngabe awati lokuthi lesinqumo sami lengisithathako for as long as lesinqumo lesi sisekwe kuthi mine ngithi angifuni kuhlanganyela netinto letitangisusa kuNkulunkulu noma ngabe awati kahle lokuthi lento lena itangifikisa kuphi. Daniela akabanga nalenkinga leyo. Siyakhumbula futhi kule ncwadi ya Daniela ukuthi la kunalabafana labathathu. Labafana labathathu labo boShadrach, Meshach na Abednego kubekwa sithixo kuthi wakude lomunye lotawukhothanywa ngaphandle kwana sithixo nasi. Futhi ke bathi uma ngabe umuntu angeke akhothame la utawuthathwa afakwe lesithando semlilo. But labafana labathathu laba abazange bakhothame noma ngabe singatshelwa kubo specifically ukuthi nabe bathethe isinqumo enhlitweni yabo, but siyabona lokuthi basithethe isinqumo enhlitweni yabo ukuthi angeke nje sivume thina noma ngabe kungakabekwa ngalendlela lokubekwe ngayo lapha kuDaniel angeke sivume ukuthi sikhonde labanye boNkulunkulu. Ena Daniel ivula uNkulunkulu yasitshela ukuthi naye kwabekwe emalanga lapha kuDaniel sahluko 6 kwabekwe emalanga kwathiwa nje kulamalanga lawa lang30 inkosi ayisayine umthetho lothi kulamalanga lang30 lawa
kude umuntu lotawukhonta lenye into ngaphandle kude umuntu lotawuthandaza kulomunye ngaphandle kokule Nkosi. And live la uNkulunkulu liyasitshela ukuthi ngalesinqumo sakhe Daniel. Daniela wavula emafastelo. Wavula emafastelo wabheka eJerusalem wathandaza 3 times a day. Kathathu ngelanga. Ngiyacabanga nje ukuthi kuyabe kusekuseni emini nasentsambama. It may not be too obvious but ngicabanga kanjalo ukuthi bekungilethe khasileto labanye kulamalanga lawa bavuka ebusuku as well bayothandaza. Amen. So Daniela watimisela. So uyasibuka lesinqumo sakhe. Lesinqumo sakhe wavela nje wavula ifastelo yena abevela atendela lokho. Lokuthi avule ifastelo ekuseni uvula ifastelo ubheke eJerusalem uyathandaza. Uyathi kahle phela Daniela was abese abengichief naye abephethe kakhulu. Bekathi lokho kwendekene. But ngalesinqumo sakhe wavula ifastelo wathandaza ekuseni emini futhi basheshe bambamba because bebathi lo sibatamthola. Bebakwathi lokho. Kusivele batamthola. So wavele nje wenda kanjalo Daniel. So bazalwane maybe mina ngabuta umbuto ukuthi yini i-challenge lekhona empilweni yakho? Yini i-challenge lekhona empilweni yakho? Ngoba dinenge lethi sayeya. Labanye mhlawumbe labashadile abahlalisani kahle. Ucabangani? Mhlawumbe anihlalisani kahle nemkakho. Uyindvodza awuhlalisani kahle nemkakho. Ucabanga ini? Mhlawumbe ungumake seyifeka ukuhlupha indvodza yakho. Ucabanga ini? Mhlawumbe ngilokunye lenkubalile ema decisions laphathelena yonke into njena. By the way, lenye into leyi problem kulamalanga lawa is sex, kulalana. That's another problem. Problem lenkulu leyo. Labanye labaphethe baze bathi kulabo make jika ngala. Siyaye sive basho njalo. Into lo ngathi boni phela yedwa angisho bazalwane. Manje siyeva lokuthi kuyendeka. These are some of the delicacies la khona. Uma ngabe ungeke uthole lo msebenzi loyo, what would you decide? What would you decide to do? Namuhla though we are challenged bazalwane. Kokuthi for as long as into yenda lokuthi budlelwane bakho naNkulunkulu butawube sebuyaphazamiseka. You must say no. Ngaphandle kokuxolisa, without apologizing, you must say no. 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 Futhi ke namakhaya akithi njengaloku ngibekisile nje. Emakhaya akithi ehlukene. Dinento leti lama emakhaya kuyaphahlwa. Nami nje na ungangibukisisa kahle. Akusabonakala kahle okunye. Na ungangibukisisa kahle. Uyabona? What is your decision? What is your decision? So dinenge leti into etithandza kusibhek seceleni. Ngalesinye isikhathi vele kungendeka kube na udecide kanje ngeke uthole lo msebenzi. Na udecide kanje uNkulunkulu angani uthandza, ayinothandza inkosi. Uyathi lokuthi inkosi ifuna nihlale kanye la khaya. Uyabona? But what is your decision? So Daniela wathi ncumela. We are challenged ke namuhla ke bazalwane. Lesinqumo sa Daniela sekuthi akhonde uNkulunkulu. Ngalesinqumo sakhe Daniela wanqoba. Daniela wanqoba. We see in Daniel that through his resolution to serve God, he overcame. Wanqoba Daniel. Stawufika egcineni, by the time nasesifika ngasegcineni kukhombisa ukuthi Daniela wanqoba. Nasi bazalwane siyathi wanqoba Daniel. uNkulunkulu ufuna sinqobe.
inkosi ifuna sincobe bazalwane. Ku Revelations 21 verse number 7. Ngicela sifunze lapho. Revelation Sambulo 21 verse number 7. uNkulunkulu ufuna sincobe. Loyo loncobako uyawudlalifa lato tonke letintfo. Mina ngiyoba uNkulunkulu wakhe, yena abe indvodzana yami. Lowo loncobako uyawudlalifa lato tonke letintfo. Kuthi awufika isikhathi bazalwane lapho khona sitawunela ngalokweqile. Ngoba nangabe nje live la uNkulunkulu lithi lowo loncobako uyawudlalifa lato tonke letintfo. Bese ke ithi inkosi mine ngiyawuba uNkulunkulu wakhe, yena abe indvodzana yami. Maye kumnanzi kuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu wami. Kumnanzi kuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu wakho. Bazalwane, akusikuncane lokho. Akusikuncane lokho. Bantu lebasonzele dudane nawe kunene eveni. Bajabula kakhulu. Labasonzele eceleni kwewe kunene eveni. Bajabula kakhulu. Imagine lapho uthi uNkulunkulu mine ngiyawuba uNkulunkulu wakhe, yena abe indvodzana yami. Lapha nje siyasibona nakuthiwa lona ngumntwana enkosi. Uyabona? Lapha nje kube ukuthi umntwana enkosi Mswati utoboto khanza sinanami nangicala ku addressa la vele ngicale ngakhona. Yena abe indvodzana yami. Oh, that is a big thing bazalwane. And ngiyanicela bazalwane, ngiyanicela abantu abenkosi. Lokushiwo uNkulunkulu asikuthatheni serious. Nyalo ngendeka kube lento uyabona ngokuthi engcondo. Uyabona thina style la emhlabeni. Ngoba ezulwini asikafiki physically. Sibohle sibhutsa nje uyabona. But kuthi kwendeke lenhlito entethu, that is not an issue. Uyakubona? Ezulwini asikafiki physically sibohle sibhutsa uyabona. Asikuthatheni serious lokho. Kokuthi ngalelinye ilanga sitawuthi qathatha. Sawusithatha ezulwini. Yeah. You know, I envy those guys. Labalekhaya. I envy those guys. Lo loncabako uyawudlalifa lato tonke letintfo. And then ngiyacabanga ukuthi into lenkulu kakhulu esihogweni leyinkinga kakhulu kulothi uNkulunkulu kulikhulu lokuthi ngathi uNkulunkulu akekho. Uyakubona? Because uNkulunkulu ukhona yonke indzawo. But uNkulunkulu akekho lapha even ngalesimo la khona ngaso lamhlabeni nyalo. Akekho ukuthi atoba sida ngoba akunambilo lapha. Lobhlungu lobo nje ukuthi uNkulunkulu akekho la must be very very painful. So uNkulunkulu uyafuna ukuthi sincobe futhi sitawuncoba. Amen. Ngicela nje ukuthi uTisho uthi mine ngingumncobi. Yes, sitawuncoba. Yes. Sitawuncoba. Amen. So uNkulunkulu uyafuna ukuthi sincobe. Yini into letasilondoloda? Yini into what will keep you? Kokuqala ngilesinqumo. Lesinqumo sinqumo sekukhonda uNkulunkulu. This decision ukuthi mine ngifuna ukukhonda uNkulunkulu no matter what. uNkulunkulu uyasihlonipha lesinqumo leso. Kuthi uthi ngifuna ukukhonda Nkosi noma ngabe kungentekani, ngifuna kwenda inzando yakho.
ngalesinye isikhathi kungendeka kube na ucabanga letinye tinto ubohle uva ngathi khona sisho nasilesibese sisho nglomunye ubohle uva ngalesilungu uthi uyabona lapha I'm living at the edge of chaos. I'm living at the edge of chaos la. Le decision leyo loyicabangako lele kabi ungayithathi. Lokuncuma kanjena kusho ukuthi ngincuma kokuthi noma ngabe kungentekani Nkosi ngithi mine ngidawenda inzando yakho. That's all I want to do. And uNkulunkulu uyakuhlonipha lokho. So kokuqala kwesibili ke bazalwane into letasigcina ngilokuthi ngilondolote live la uNkulunkulu enhlitweni yami. Deuteronomy 6 verse number 6. Le miyalo lenginika yona lamuhla kufanele ibe setinhlitiyweni tenu. Le miyalo lenginika yona namuhla, and these words which I command you, le miyalo lenginika yona namuhla ayibe senhlitiyweni tenu. Lokuthatha lesinqumo kuphela sekuthi mina ngifuna ukukhonda uNkulunkulu. Mina ngidawukhonda uNkulunkulu. Asisi enough. Si enough sona kodwa ke kufuna bese silandzelwa tendo. Kufuna bese silandzelwa tendo. In fact ngicela kuqala ngokuthi ngithi la sifunze khona kule ngcenye yesibili Daniela kokuqala wathi incumela. Kwesibili wabese uthatha inyathelo letitsite. So it is important ukuthatha ito inyathelo leto. Lapha ke la sifunza khona live la uNkulunkulu lithi le live lengini yala ngalo namuhla. Litaba senhlitweni yena. Bazalwane kumgcoka ukuthi live la uNkulunkulu silidle libe senhlitweni yethu. Ngoba into lesiyendako ngulento lena lela enhlitweni. Ngalesilungu ngathi lokwendayo ngilokhu subconscious mind. Ngiko lokuthi nakungenteka ukuthi umuntu akuphose ngenhlamba nangabe utawuthukumethuka ngiloko lanhlitweni. Ngiyaye ngibekise bazana ukuthi sine sishayela imoto. So uya driver ke emgwaqweni uyashayela. Kuqhamuka lomunye emva kwakho uya overtaker. Naka overtake ungena la mbi kwakho ufaka ibrake. Utawuthini lapho? Lokho locishe ukusho ngikho lokulanhlitweni. Lokho locishe ukusho ngikho lokulanhlitweni ke lokho. Ngiko lokho lekufuna ukuthi uthi deal with. uNkulunkulu uyakuvetela nje ukuthi kunani lanhlitweni. Uma ngabe umuntu akukhulumisa kabi ebhasini, akukhulumisa kabi emsebentini, lokhu uva ukuthi ngilokhu lanhlitweni. Live la uNkulunkulu liyasita ukuthi lento leyo kube noma ngabe kungathi kuyavela. Uyabona ukuthi kube khona into ivele but ukuthi ivila phele nje. Ngiyavela manje sekuyathi ivila phele. Ngalelinye ilanga kutawuba khona nje kulotide. Kuthi noma ngabe athi nakathi uyabreaka. Noma ngabe userobotini. Uyathi usufuna ukungena ngoba seyigreen, seyinhlada. Athi shwilo munye uthini lapho. Ngilendo lesenhlitweni. This is the subconscious mind. Live la uNkulunkulu yelithi ku Psalms 119 verse number 11. Lithi ngilondolota 119 verse 11. Live lakho ngililondolote enhlitweni yami
kuze ngingoni kuwe. Kude kuthi ungoni udzinga ukuthi ulondoloze live laNkulunkulu enhlitweni yakho. Kuyadzinga ukuthi live laNkulunkulu ulondoloze enhlitweni yakho ude kuthi ungoni. Because ngilo lesinike amandla ukuthi simkhonde kahle uNkulunkulu. And by the way, bazalwane, good Daniel 9 verse number 2. Lord Daniel 9 verse number 2. Ngicela usifundzele. Ngemnyaka wakhe wokuqala bekiwe mina eDaniela ngafundza ngeva kahle emibhalweni njengekwelivi lasimakadze kuJeremiya umprofeti kuthi kubhidlidwa kweJerusalema kuyawuthatha iminyaka leng-70 lapho iyawusala khona ikhala libhungane. Ngicela uphindze ufunze ngilabe sengiyakumisa Samuel. Ngemnyaka wakhe wokuqala bekiwe mina eDaniela ngafundza ngeva kahle Mina eDaniela ngafundza ngeva kahle emibhalweni. We are just getting a glimpse yekuthi Daniela kahle hlabe lifunza live lenkosi. Ngeva kahle emibhalweni. Kwesithathu ke bazalwane lengifisa kusho ukuthi yini into letasilondoloda. Hebrews 12 verse number 1 na verse number 2. Hebrew 12 verse number 1 na 2. Ngakho ke njengobe situngelete isicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi asilahle konke lokusinzako nosono lesigigelana njengelwanga asigijime ngekuqinisela kulomncintiswano losembi kwethu emehlo ethu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi yokukholwa kwethu ngenxa yekujabula labekubekelwe Jesu waqinisela ngekwetfala siphambano wangede walinaka lihlazo laso wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Emehlo ethu angesuki kuJesu longumcalisi longumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu ngenxa yekujabula labebekelwe kona Jesu waqinisela ngekwetfala siphambano. Uyathi lapha nasifunza ungafunza lapha ube ubuka inkosi Jesu uthi yendani yona. Kodwa Jesu lapha uvela njengesithombe sekuthi simlandzele simfute Jesu. Wendani ke Jesu? Wathi noma ngabe bekunesphambano embi kwakhe kodwa watimisela wangede walinaka lihlazo laso wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Wow. Ngalelinye ilanga mina nawe uma ngabe sithatha sinqumo sekuthi inkosi ngidakukhonda noma ngabe kunani noma ngabe kunjani. Ngalelinye ilanga sidabe sihleti sengishito sidabe sihleti ngesekunene senkosi babe uNkulunkulu. Nine ngoba nonke nibuke mina ngicela kubekisa ngami ngidabe ngihleti kulesihlalo on the right hand of God uNkulunkulu. Labanye sebahambile siyabade. That's where I was saying hey, I envy those guys. Sidabe sihleti and Jesu akalinaka akalihlazo. Kukhona tinto namuhla longeva ngathi yathi mina ngihlakaniphile mne and labanye abantu baze bacabanga ukuthi hawu wena ukhonda wena uthanza Jesu wena unjani wena. But Jesu is a very good example for us ukuthi akalinaka ngalihlazo. Akalinaka ngalihlazo. Babe khoza you sit in big meetings. Mhlanganweni lemikhulu. Banenge futhi lengabe kusangabo.
Banenge ngabe kusangaba umzali. Ngibuka eceleni. Emhlanganweni lemikhulu. And then nesinye isikhathi kungente ukhanze ukuthi nase kwenti kanti wethite you are challenged. Ukuthi ngiyakwenda lokho noma ngikwendi. But you are challenged this morning bazalwane ukuthi sithatha sinqumo sekuthi ngidamkhonda uNkulunkulu noma ngabe kunani embi kwami. Amen. Ngiyafuna ukuthi sifike siye ngasegcineni. Ku 1 Timothy 6 verse number 12. Lwani kula lokuhle kwekukholwa kuze uzuze kuphila lokuphakathe lo wabitelwa kuko. Lwani kula lokuhle kwekukholwa kuze uzuze kuphila lokuphakathe lo wabitelwa kuko. Wavuma kuvuma lokuhle embi kwabofakazi labanyenti. Sibitelwe bazana ngokuthi silwe kukhola lokuhle. Silwe kukhola lokuhle. Siphile impilo lenhle yekukhonda uNkulunkulu. Sesitawufika ngasegcineni. Lapha ngeke ngasho ukuthi Daniela kule ngcenye yesibili kulo chapter 1 verse number 8 wacela imvumo. Wathi nase ancumile Daniel wase ucela imvumo. So kumcoka ukuthi uma ngabe sithethe sinqumo and kukhona lento lesifuna kuthilunge bese ngithatha sinyathelo sekuthi lento lena ngiyilungise. Daniel to action. Le action yakhe lena yekwekuthi yena alondolote kukholwa kwakhe. Kwesibili uma ngabe ungumzalwane kukhona lokuthitele kufuthi ukukulungisa kulungise. Noma ngabe kutawusho ukuthi kulihlazo noma ngabe kutabe kusho kuthini kulungise. For as long as uNkulunkulu atawujabula ngako kulungise. Uma ngabe kutaba yinto kusasa letawukwenda lokuthi kuthi uthi wena no. Noma ngabe kuthi awati lokuthi imphumela yalo ukuthi uthi no iyini. Lokho ukuthi nje lento lena ayihambisani nawe. Thatha lesinqumo sekuthi I am ngawukhonda uNkulunkulu noma ngabe my decisions kusasa atangifake enkingeni. Tangifake enkingeni zingawuthola umsebenzi. Tangifake enkingeni ukuthi kwendeke iniyani kodwa ngithi ngithatha lesinqumo lesi sekumkhonda uNkulunkulu ngayo yonke impilo yami. Uma ngabe ungakasinziswa I invite ngiyaku-invite namuhla kwekuthi thatha sinqumo sekumkhonda uNkulunkulu. Kwemukela Jesu uguculwe ushintshwe. Ku Matthew sahluko 10 verse number 32 na verse number 33. Ngicela ungifundzele Matthew chapter 10 verse number 32 na verse number 33. Ngako ke wonke loyawuvuma embi kwebantu nami ngiyamvuma embi kwaBaba losezulwini. Kodwa lo longiphika embi kwebantu nami ngiyawumphika embi kwaBaba losezulwini. Lowo lotangivuma embi kwebantu nami ngidamvuma embi kwaBaba ekhaya ezulwini. Loyo longiphikako nami ngidamphika. Ngiyawumphika embi kwaBaba losezulwini. Bazalwane, we are called upon kwekuthi sithathe sinqumo lesitawukwenda njengaDaniel kokuthi sichaze yonke impilo yakho. Nangabe ufike esimeni lesithide awusena awucabangi nekucabanga ukuthi lapha kufuna ngendeni la. So uvile nje ethi okay lokhu ngilama delicacy ngiletinto lomubi lafuna kungibhekise eceleni angikwendi mina lokho period. Uma ngabe
you are challenged noma ngabe kusemsebentini noma ngabe ngikuphi la unensaye yakhona noma you are challenged nje ukuthi lo muntu lona uyakwenyanya vele ngoba la misebentini lapha bantu babohle benyanyana lo munye umenyanyela ukuthi lo muntu lona uyapronyotho so uyamenyanya noma ngabe ukuthi kunesimo lesinjalo you will ask the question ethi ngidomthanza kanje udomthanza because uthethe lesinqumo sekuthi anginoyenda mina into ngincume ukuthi ngidawukhonda uNkulunkulu and uyathi inzandla kaNkulunkulu ithi angeke ngimenyanye lo muntu ufuna ngimthanze that is your yardstick ngiyona ndlela lophila ngayo lokho ngikolochaza ukuthi nangifika kulesimo ngidawufika ngibe ngumuntu lonjani kuchaza mina lokho and therefore there is no question kude umbuto ukuthi lapha sengidawu decide angithini amen so ngeke ngakusho lokubazana ngicela kuphinze ngikusho uma ngabe ungakasinziswa lamhlabeni uyakhona ukudecide udecidele uthi nangabe kuthiwa kukhona lofuna kwamukela Jesu noma uthi cabangela wena kokuthi yathi ngifisa kwamukela Jesu ungaku decide lokuthi uthi ngiyamthatha Jesu noma ngimthatha kuleli second lelilandzelako kude utakugamla umbala la siya decide la kokuthi wo mina lokhu ngiyakwenda noma ngifuna ikwenda lokhu kabi ngilokuthi nanoma ngabe uNkulunkulu asho ngadecide ukuthi ngiyakwenda noma ngikwenda sinale protection lamhlabeni le protection lena iyenda lokuthi sicabange lokuthi na uhamba ngala nalembili tafike kube kanjalo lembili kunetindlela letimbili angitathi noma ti defined kanjalo yini manje sibekisa ngento lesibekisa ngayo lamhlabeni ngeke uthi na ubona ukuthi lapha kusezulwini udecide uthi mina ngiyakhona no ngeke ukudecide lokho ngeke ukudecide lena ufika enza hayi mina ngiyilena nangabe kuthi vele udecide lokho ukuthi ukhonda lomubi wena angathi noma uthathwa ngemadimoni noma kwende kanjani noma ngabe uthathwa ngemadimoni but letinyawo takho titakulidela le la kufuna uye khona titakulidela la kufuna uye khona letinyawo takho takulidela lena labo la uwakhona bazalwane as decideni asincomeni si decide kahle uthi nje mine lengidamkhonda uNkulunkulu kwaphela nya that decision will help you and will help me Daniela ke let us take a stand sime nje zika ukuthi mine ngikhonda uNkulunkulu yonke impilo yami nabe singafunza ke Daniel sahluko 12 verse number 13 Daniel 12 verse number 13 Kodwa wena Daniela hamba endleleni yakho kuze kube kusekugcineni uyawuphumula uyawuthi ekupheleni kwemalanga uvuke utekwemukeliswa sabelo sakho lekulifa lakho yeah yo Daniela ekugcineni abefuna kwathi into eziningi lapha Daniela ngoba inkosi besimkhombise into eziningi afuna ukuthi understand ukuthi legcineni kutawendekani ithi ke inkosi lapha kodwa wena uyatshelwa ke Daniela kodwa wena Daniela hamba endleleni yakho kuze kube ngusekugcineni okay so basezulwini nabathi hamba endleleni yakho le ndlela i-right le bathi hamba endleleni yakho Daniela in your purpose hamba endleleni yakho Daniela kuze kube sekugcineni uyawuphumula kuyawuthi ekupheleni kwemalanga uvuke utakwemukeliswa sabelo sakho bazalwane akuthi sabelo sakho kube sabelo
lesihle egameni la Jesu. Amen. Akuthi isabelo sakho, sabelo sethu kube sabelo uNkulunkulu ajabulako ngaso. Amen. Ngiyacela bazana ukuthi utisholo nje ukuthi ngidawuphetha kahle. Yes, ngidawuphetha kahle. Yes, indeed, sitawuphetha kahle bazalwane. Because sincuma kahle. We are taking the correct decision. We are taking a resolution. Sinqumo lesi, sinqumo sa Daniela bengasiko nje lokuthi Daniela bengumzalwane. Daniela abemthanza uNkulunkulu. Abemthanza uNkulunkulu. Cishe ngathi Jesu, that's why bese ngithi abemthanza uNkulunkulu. Daniel. But la sibona lesinqumo sakhe lesi ukuthi waphila naso yonke impilo yakhe. Kufana na Joshua ekugcineni, I think this is Joshua 24 verse 15. Uthi mina nendlu yami, uthi abakhethe abantwana bakaYise khethani, mina nendlu yami sitamkhonda uNkulunkulu. Asithatheni le decision ebazane ukuthi noma ngabe kungaba khona abantu emaceleni kwethu lebangathi bathatha lesinye sinqumo, but mine nendlu yami ngidamkhonda uNkulunkulu. Amen. Siyabonga. Ngicela ukuthi i-praise team ide ngembili so that sto conclude. Emkhathini wethu kungendeka kube khona lo ngadani na Jesu. Ngicela nje this 2 minutes vele isikhathi senu sesengcile bazalwane. So that nangabe khona lo ngadani na Jesu lothi mine angadani nenkosi Jesu. Ngicela nje ukuthi ngemukele Jesu emkhathini wenonke. Asinowavale emehlo. Ngoba yabona khwala kufuna ufike khona uthi yathi kuthini. Angene lokuthi nangabe ngenda into lenhle. Angene lokuthi nginenithini. Noma ngabe ngichamuke nemngani wami. Angene ethi umngani wami uthini. Le nto lengiyendako le into lenhle. And therefore ngiyayenda. Ungaze uthi ngiyenda ngengane. Uthi ngiyayenda le nto le. Amen. Sihlabela nje briefly bazalwane nangabe khona lo njalo angeda la ngembili sitothandaza naye. Amen. Usikhanyi ngeqiniso lakho ngezwi lakho elingcwele usabantu bakho usikhanyise
ngicela sithandazeke kanye naye bazalwane. Ungasonzela babe. Please do. Babe, please come. Ngicela uphinze emva kwami. Ngicela uphinze emva kwami. Nkosi Jesu ngiyakuthanza. Ngiyakwamukela namuhla egameni la Jesu. Ngicela ungene empilweni yami. Egameni la Jesu Kristu Nkosi. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Babelo ngcwele siyakubonga Nkosi egameni la Jesu Kristu. Sibonga babe wethu lolungile ukuthi uyasithanza babe wethu longcwele. I-decision Nkosi yekukuthanza. I-decision Nkosi yekukhonda without wavering. Babe wethu longcwele i-decision yami. Babe wethu lolungile ukuthi angisiye umuntu lotawunyakatiswa and ngibamba kuwe. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngalokuthi wena kuyinzando yakho ukuthi sikukhonde futhi kuyinzando yakho ukuthi sincobe. Ngiyakwamukela lo Nkosi egameni la Jesu Kristu. We give you praise ke babe wethu longcwele siyabonga Nkosi kubusisa kusibusisa thina sonke ngelivi lakho egameni la Jesu Kristu. We give you glory Nkosi sikunika inkathimulo. Siyakhatimulisa babe wethu longcwele siyabonga Nkosi sibusisa Nkosi losiphile ngelivi lakho. Nangakuthi Nkosi lokulondoloda livi lakho babe wethu longcwele nkonkosi lokusita kuthi sincobe sijinge Nkosi siphile impilo babe wethu longcwele lehambisana nelivi lakho egameni la Jesu Kristu Nkosi. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngicela ukuthi lo Deuteronomy 6 verse number 7 umfunze ekhaya.